sensitive 상마 라야 공감사 아니 딱 다른 게 조시티 마토 공래야 계산 된다고마들 양안주 가리 장인바 녜응원의 가리 대시게임바 조시티 더 데버베테 시간주 작전 체비나 된다고마들 양안주 세기 저 세기 둡제 간래 즉 세기 다즉 둡제 릭멘다바카 망부치 용그래 나주 티가 다는 신게 주면다 아니 대제라 소화 아니 다나 신게 간주게 타그렌다 추다 근데 망부지 간주 장여레 대체 대ning 간주게 렘베체치는 되게 세기 둡제릭 멘다바 되게 아니 첼레 간주 수굴이야 가레가레 팬토그유메 컨디치기 토네 팬토그유메 근데 간랑 간주지 장브레 독체체 딱한다 차상지 대비나 된장무메게 제가 저게 조시티간 대비나 세기 퀄리티 우치레 안 다른 게 조시티야 세 낭신게 간주 남주게 메저드 대바요베게 차셰 개침부 시부지 차디요레 안디 믹스에게 간주 세기 둡제릭 망보치기 나네야 아니야 즉 쪼체아지랑 원진 거래 안 다른 게 조시티 게마 슈비나 Fibre 다른 거래 Fibre 디 제가 딱 드라마마 된거 잖아 봐 Fibre 디 세기 두지 차셰 개침부 쉬비지 바차 안 디게 가지고 수불이야 제 팬망 부치 토기요 봐 당가 저기 수불 차샤비나 안 제가 콜레스테롤 당 저기 즉 글루코스 게 레벨 디 즉 딱딱지 내 돼야다 다가나 신 가지고 수군한 게 나서 망부치래야 즉 공고 출도야 개침부 차되래 penang azu ning la sokwa ta na shinge jiya diabetes la sokwa tige la ya che ngogo che ya dala dis ke chimbu cha de re ta ren de ma se ngazu se shue la ya jue la ya che ka chimbu shu cha de re tak sugula le ya de ta ren de fiber de che nyung tha bi king ya ka nge mang bu che ge wa che ga lu gi wang bo mang bu che la ya che dig dab si the ge re ning la so warwa dana shinge ne che constipation yo ya da de che chungre shue yin ta fiber de ke chim che ta tharing anzu se ne pa chen chen ne che fiber the devil yo khang shi chi la se ne pa chen chen topic de anzu ge de ka ne kasa fabric ka yin fabric center reja so fiber to fabric say topic today so din hala the topic dia chik joshi dia hajang ge chik khasa gura ngan joge kacham bi shibiji cha de re namjung ge meza de taba yo bachire dharing ye ma chek the lobsen the tip cup so kiran so the fiber the fabric la fiber gi kodun khare re ta de le ya chik ni ma chik leg dwa fiber sena khare re thene fabric sena khare re dingi phala jeba khare yo me che ani fiber thing anjo fabric la ya tharin ding anjo pa ta chik reja la ya khandis gyurgu yo me gyurya ge gyudang ji yorwa the gyulam di ma de sheshkya gi an din na ne chobong anjo lobsen din na lo le ya 다 당분에 마 주시게 디파지 TV나 fiber 세나 가리레 다가나 신게야 fabric 세나 가리레 다나 신게 제가 먼저 fiber 기 예와 types of fiber 대체 자체 안테네 먼저게 type of fiber nang ya rich tadang anjoge ta lobsen jin tu big lobsen na ye ba din na ya da rangjung kin thagren chi ungur ba o di ko la yang anjo rangjung ki thagren na la ya ta chik thagren rik menda ba mangbu chi ungur ba di na ne chang anjoge civil ga ya cotton ga ya cotton fiber ga ya basic chang ya che an ta na shin ge ya jute fiber ga ya 대시 코도페이 아니 타마델이야 fiber to fabric 다른 데 레시질 파칸데스 교규메 근데 유당기 시기로와 유림직 대강이야 직 다들 아주 토픽 되게 들다 조시 되게 들에
Ange di ma pyoge thone ma dishi yagi che and tene nyam to ya inchi thone pha dishi yagi ani kiran so ya ku zero na joshi di kachbu yimba kanshi chela ya ani le la bu ta di nyam to ya nga zo ge di nang ge joshi dige di da je konyo ku shira ke yo mare tab de buchre tange tharin de ma na PowerPoint ki june ma chima dishi yagi kiran so di na nge par tende yungure par dige di ya ku si an part tige gi gulam thone yang ajo gi mangbu ching ajo yi lobjon sha because ya chik thong de bi na ya mangbu chi shen de yure nyen de bi na ya mangbu chi gi nyen she di kyo sta yu du chamba ne ling ajo gi lob thu knowledge chi tang gi chari pa so ngwen zin ya la 10% ja ja chu du chi lob thu zin de chi gi nang gi pu gu lob thu ja ja chu du chi la ya ani nyen she di khala khan zam chi ya ku yo ba de chi kon so gi shu go re ani mang cha chi ani ya chi chik kalse learning style se gurwa skill di mendawa rik chik thong de ya lagwe ge che china ngo su che de ya da de ge gyulam thone ya chik jange de yungure so khanda ma da nge de le ya thari de PowerPoint chik gyune ani ma party ge gyune ma chi de she gi ani peje kyan so ya test thari khande to sto chis sirona ta de inda joshi de fiber to fabric le de tabena nga zo de tambu party nan sibi na thanda di nang chi gi nang li ya ta che nga zo gi chala ta chi meda mangbu thon di gre wa ta di ge di chi sibi na ani nga zo nang li ya nam ju ne nga zo chi tayo la so pa ta nyen shu ta na shi gi ya chi di dwa den la so pa ta mangbu chi nga zo gi nang la ya chala di ge pe jo tang di go ani chi nang gi chi zegen che du yin sebre tagna shege ya je soso ge lule ya de me de tone ya regje tone ya sorbe regje tone ya je chi kham thum bada de chi tone ya nga zo reshi dige de gyubja tone inere chundo tone inere de chi damnang gyore 도시에 진짜 간단한 저기 디게 디 레샤 디게 디 망부 직 디날 때비 있나 나나 표조 당고래 다가나신 기야 직 먼저 남 윤투네 소소 류래야 권제라 시비 나타직 망부지야 권제 망부지야 다직 먼저 디다 저바 용구래 레샤다 저바 용구래 다드네 먼저 Peveni nali imbe na rishunda jaba yoba chubala sokba pume dige dik hyonde ba dige dige ya chik ngajo resha gi gu menda dende yong de gre chondo ya menda dende yundung gre so de la nge twach go bi na tanda de la ya nge twa tangbo di do you have a favorite garment that you wear quite often namja gyunte ne kirangi ta chik 가부시부 연계게 따직 되바 유신베게 지 컨제리 카리카리 유메 what makes it such a favorite 안티게 가르치네 키라게 로라 두고요바 why do you think so many people prefer wearing cotton garments 따딩에 지 cotton garments 라네 믹세지 받던 소도 따디 참에게 미망차게 cotton 디게게 따직 컨제 디게디 되고와 캬비도 말때 다 건제릭래야 미다 망부 용구와 주디게디 다 cotton 디 망부지기다 당에 트바라이 가치네 되고요메 데간의 트바지 다디게 트바디지 곰베이나 소소 삼탄더바 kya nana ya kya nam gyune kunje dame de koyonde go rebe rik an dige nane kya gi gashoch khari an ti khachine koyongu me ta tila ya len dame da yungruwa nga chondo nawa togu du ta ne sing nga gyujadi nawa togu du nga gyujadi kabu yo nge lule ya di chorwa di chik lembe kapsen di sibu du ta ya chik jambo tu ta chik mangbu yungruwa gyumse mangbu yungure kai na yin chogru khari na yin chogru ba odende che ta khanda nge ge dele ya darin dele ya 당아주 근체 다 제바 요베 돌이야 제바 당부데 당아주 조시도 튠바드다 파이버스나 카리레레디 the fiber ki kodent which tabde shubina it is a thin thread the thread shunai digido yamena kirange filament which is shunai digido of a natural or artificial tadela tik dinenga do chadir natural or artificial says to ta dinenga ju gaji shengil sena the fiber say the naturally I yung sibre artificial said migi so shaba migi dup shaba something which is not natural
synthetic shunai digirwa so natural ta artificial fiber the fiber the rig ni yo bachi ngan chu da de tanda di ge kodön thone sebur do fiber gi kodön ali ya sebu shu ji khö do it is a thin thread of a natural rangjung yana artificial migi soishava mig dupshava substance that is used to make a product like cloth so fiber di gi nganju gi ta chik phejo kharil tang go sena ta chik mobrik mangbu chi soyale ya phejo tang gro pe na nganju gi khonje la so pat gi ta ta chik to ya fiber di gi di khonje rang la phejo tang go chhap gi ta marwa ya mangbu chi nganju tuje rik mangbu chi la ya fiber di gi phejo tang de go re nangi tuje mangbuchi le ya ra pena plastic la sok pa de de mangbuchi tang a joge kim to pechu tang de ba de de ya fiber ge dupsha ba chi ba so thande de la ya nge ge tholo khan la khönje khan la ya mix che ste be yi like cloth la do ta nga jo khönje tabu che chine ra so fiber ge kodön de dog che chine it is a thin thread of a natural or artificial substance that is used to make a product like clothes and the product could be anything other than clothes also 독셰 다 fiber ki kodön dit sabche an tene nganjugi ta nganjugi ta pechen denge ji de tisha they just like each of your friends has unique personality traits different fibers have unique characteristics so nganju de la thagren la chik thagren rik mangbu yudu sambali ya thagren ge rik mangbu yubdi nganjugi thoko ta mangbu chi yungruwa di ta tabo che chenga ze analogy do chinda that the date which the pachik nga jogi tevi na nganju thokpo nali ya rig mid of mangbo yunggu to wa changme ge keju da kham da sik de ro ba chik keju chikpa yingko chagu men do wa ta miso so la ya keju men da ba mangbo yunggu to wa din nang shin ge thagre na la ya keju men da ba mangbo yunggo re shue yi an pe khashe jing de sha yo pe na absorbency ro an chik moisture in re absorb ngazu pena ngazu sugula lule ya khonje dige de sida ya khachi khonje khachi gi ngazu suguna ge nguna dige de ya ji sim thugu to jip thugu to khachi gi desam ki ya ko jip thugu man to so absorbency ka la ya ji kheba yung dige ta na shi strength ka la ya ba de ge thak ji tro thak lo de ka la ya ji ngazu kheba yung dige ta na shi stretchability that's another factor ba ta na shi heat sensitivity 독시 fiber 소소리아 캐주 멘다바 망부지 용 되게 안 딜라 빠베게 간주 아니 fiber 되게 표줬던 거레스 타그렌 되게 표줬던 거요 레스웨이 다드네 fabric 당저 fiber 기 고든 줍 사버체 되게 thin thread or filament that which is obtained from natural or artificial 아주 substance 인데지로와 당한 저기 델리아 fabric 기 고든 딱고 dirwa ngajugi recha do childa fabric la ngajuda chik thomla chimbe inna reje songash na chimbe inna ane dela ya recha menda mangpo chik diksha gitwa dina chongkha na ya an ngajugi recha di khari re gyu khari re dinde chi keche tigyo ba dinde tib kapso ane chongkha da gu di ngaju de she ke gitwa di recha di gyu dinde chi res lane ane ngaju lagbe chance ne an chorwe thone chik reja khandesh do de reja di kirale ya lule ya jambu dube tsingbu dube ta mangbu chi di kejo di ngaju gi ani chik samno tambe thone dige di ngaju gi soso gi ta sigyor ba so the fabric la dia chik ngaju gi khandesh sigrisana de chik reja chil che di reja di sopan duptan di ang anjugi ta di jugla keje ligri te ine tanda de nge kodön na la pa tisha yorwa weaving the knitting gi gulam thone ani anjugi ta pundo tige dirwa pa hachene ani anjugi reja jile gyuba dinde jile ya fabric sigirwa chik thoglo chi khonje jile gyuba dinde jile fabric sigiri so fabric se adi anju tanda di chobo di nanglo la ya chik chik khö de di weaving the knitting se dire di process re gulam chigre gulam dinni gi thone anjugi 아니 단다디 fabric lana 다 레자디 소고르바 대체 다데네 간저기 데케션 부치 fiber 디 예바치 다 fiber 레 예바 연나 메나스체신르바 다 fiber 간저 예바 용그레스 예바 소분이 디 가르세나 natural the artificial fibers 시르바 랑중기 fiber 다 타렌 다데 직 미기 룹샤베기 다 타렌 용그르바 so fiber natural 용그레 artificial 용그레스 they are the two types of fiber che the natural fiber na la ya pa chik sa ka tön bi na ya plant tishin gi gyune chik chung sha ba chi da ya so cha sim jin shen zang chung sha ba chi yung re so natural fiber could be either from plant fiber, a plant fiber or an animal fiber. Dokse
then artificial fiber the kodunti the man made dog session erwa tangan joge fiber gi kodun che chab che ani fabric gi kodun chab che ani fiber le yeba ni yoba natural the artificial di che ani natural fiber di chungsa di ya chi zishing da chi socha simjin san ni chunggu yoba di ya chi ngan jo ta chab che then di che le ya tangan joge tada de ya partina cv na tangan joge ralu 총에 총이 네, 딱 라다 로기 딱 벨디게 대파 자체네 아니 디게디 딱 뒷파티 가르치레 파이버 컨디치기 궁돌 추그레 세베나 다기 공도 슈브난시레 파이버라 소브 리그니 오브 내추럴 더 아티피셜 디니 나네 그냥 가르레 슈베이나 so the wools of sheep and goats and digedewa digedi these are natural fiber rangshing gi chung mi gi so shabe ke mare. So this wool is the wool dia ta dina phai yab cheve na ta the natural fiber yimba khangshi chila the plant fiber chi reve yang na animal reve sana ta ralu ni chungsha ba dige di animal fiber ran che ta nan shin ge ya thong do part na li ya dige na la ya wool dia yak ki ta the wool of a yak is again a natural fiber and it is obtained from animal. Yak is an animal, so it's a natural fiber, of course. Look at this slide. Silk. You can see the silkworm and the cocoon that is formed by the silkworm, and the silkworm that feeds on the mulberry leaves. So that silk is again a fiber. And what type of fiber is it? It's a natural fiber, and at the same time, it is obtained from animals. So silk nganzugi tuzi se dia chik rangjungi fiber chik thagren chi ba che ani rangjungi thagren nane kya ani soksha semjin ne chungsha ba chi che dokche ta dia bezun chirda flax fiber se chik ta mangbu chi ko yo da me che shengi me te ine ta di flax dia fiber chirda di parnal cv na chik zishing chi ki partun yo that's the flax nganzugi ba flax fiber di dokche chine zishing de ne chungore and the fiber decision the nef tensha with the thagren dige di tongudwa dokshe and the nege thagren dige di pa lachene and you can see the yarns bundo do chisudwa and the neng anzugi pindo dige di pyojo tam batone and pa tele ya conjerix dige di sudwa o dokshe she kandang anzugi fiber di ra the ne fiber dige di anzu pa yarn la gyur and yarn dige di anzugi bundo dige di ta anzugi pa conjerix la gyurya yongudwa. So yarn to fiber to yarn and then from yarn to the fabric process yulam de dinde uchre. So flax is another fiber and flax singe di fiber reconditioned se na delia it's a natural fiber and it's fiber that is obtained from plant. So zishing ni chungsha ba gi tagren ri chi res yue flax singe di. Ta dine ngan ge synthetic fiber ta thande gi ngan ge natural fiber di pa di fiber layer rigni yoche natural che dene 당에 대해 측디 synthetic 체제 슈네디기도 양나 artificial 슈네디기도 당아주 단데 natural fiber 나래 양 아주 가르카르 차이 바스나 natural fiber 디게디 plants 용구도 데네야 릭직 animals 네 용구도와 the plants na thandang azu kharkha chain besena cotton jidni tang azu namgyune thong de ya chida pyejo tang de ya chire sibel diche an thana shingi tandenge pa na jungsha di plan na la ya flax lady chikte bi ani dichela ya ngazu pa tinala ya jute dia chi yungre chishing richigre rwa otok session kanda ani ngazu ge fibric 독 세신에 지식의 중샤바 가직체 다 셈체네 속자 셈체네 중샤바기 렉직디 다 단데데 울디체 벨디게체 다나싱잉의 실크 템비 어디게디다 속자 셈체단의 중샤바직 레슈에이 어도셰 다나서 단데데 침베이나 synthetic fiber 나리아 synthetic 세나면도 artificial fiber 다 대당로리아 베존 카치긴구레
당아주 단다데 배준 잠이 디기 ngazu lobsen na zindu tube lobsen na la synthetic fiber de sudan da de gi ko le ya kunzu gi casual da de kan le ya ke de she kyo mare so ngazu de le ya ngodu chami synthetic fiber gi kodun khare re chi ro ta kodun de le la star wa mi gi dup sha ve tharen chi la ngazu gi synthetic fiber sigwa so synthetic fiber di dokshe ange de pezun khashe chi de la tunyo and dinang lo la ya acrylic che spandex che nylon che and polyester hadi ngaju khunjerik mangbu shil yungor da belang ju gi ta de thayo ge gung ge ko gi thayo dil so pa de ge de yan ching nylon da polyester da de ge de sha ve gi so yo de yungor any thak ba kha chik yarwa antana shinge yang anjoge khunjerik mangbo chigya dige synthetic fiber gi dup shaba yore tensa dujole ya ta mangbo chigya synthetic fiber gi dup shaba yore ta de chik dinde samta be na ngajo natural fiber yogi la ya synthetic fiber khachine sögüyoruz synthetic fiber 다디 개주지요 참 콜레 믹스에기 개주지 참고요 자 다디게디 아주 미기 fiber 렉직 줍기요 봐 디기 줍베톤에 아니야 건제릭 망부지 sö고 봐 다디게디레 야 개주지 삼담비나 안 남샤 균투네 아주 베주 땅야지 망부지 용되고 그래 디게 synthetic fiber 안 남균에 즉 건제릭 디게디 시비값수 디게게 제 간저게 단다 tag 레기도 레벨 디게디 시단 디나리아 디 규자 가르샤 규 가리기 sögyor샤 디 간텐데 크 아니 즉 acrylic이나 acrylic polyester polyester nylon이나 nylon 양나 즉 숭대기 톤이 룹샤버든 되게 용구래 소 괜저디게 되 괜저디게 되 칸소 톰네 시비값수 땡땡 디 규가리레샤 디 시로나 그런 것좀 많이 봐봐 소 디게 가리기 룹샤 교치레샤 소 synthetic 나글랑한저 acrylic 용구도와 다기 쉬브나시 spandex 용구도와 안타나 신경한저 nylon 릭 소파 디게 망부지 용되고 그래 다 캐주얼 가르 참여르세나 디게 또 스타일이래 그와 남균이 한저 natural fiber 랑중기 제가 fiber 다 두르베이나 디 콘트롤 차가체 아니 때스 공약해 용구래 디게디 so tinteji indu chambalya ani konjoge chik kejo digedi la techne ani nganjo mangbuji da digedi konjerik digedi sigorba ta dijeli ya nganjo de toginda ta da kebal shita urba nganjo tanda tele ya ngege kari shudu bilana cancel de shegedi natural fiber the synthetic fiber needing ngodu che chabi irba ta khwani phale ya nganjo kebal shikta urba kebal lelam stare tange de ma tisha irba dinama de chik dinang lo liya sia natural fiber the synthetic fiber 나라 초보디 한쪽이 케버디 케버디 캔고에 계신 분다 여보세요 케버디 당부 natural fiber디 let 하시 sometime는 natural 세나 랑싱이 종샤버지 it occurs naturally 가와니 중고르세나 plants 지싱체 and animals 소자 셈체네 중고르 natural fiber 디게 artificial fiber 디 가와니 중고 랑중치 레벨라나 these are not natural and these are man-made. 미기 소이샤브지레. 다디 케바디 용다르비셰 코데브스타이어. 땅 만주 체리기 토네 양치 케바 카직다 그러와. Natural fiber 디 케바 당부디 시다. Natural fiber they are generally made of organic molecules. 라이도와 딱 organic molecules 에도 딱 켄데기 줍제르 비시르바. 딱 켄데 소자 다 셈젠 타부 다나신 찌싱. 딱 디게디 릭스 디게디 켄데르와. 켄데기 줍제 디게네 총샤브지 그레스. 와 켄데기 줍제네 총샤브지 다 타그렌직 natural fiber 디게디 타그렌 디게디 켄데기 줍제직네 총샤브지레스 these occur from organic molecules 독셰 artificial fiber 디 초 센칠라 테비나 artificial fiber 디 these are not made of organic molecule organic 켄데기 줍제네 줍샤브지 마레 스웨샤브지 마레 these are inorganic molecules 와 제랑기 오버토네 아주 chemicals 안tik 아주게 다 lab 나라 표저 땅샤베 chemicals 되게 대한데 야치 마치 아주게 다직 딱제야 되는데 체치는 룹샤브지레스 so 케바 당보디 아주 대 연구도와 개추셔디 natural fiber 가리기 룹샤브지레스나 organic molecule 기 룹샤교지레스 artificial fiber 디 가리기 룹자줄라나 룹샤교르세나 inorganic molecule 기 룹샤브지레스 so 디 케바치 개추셔지 내가 체슈지레 데니 발이야 니부터 시베이나 개발칙들 natural fiber 빼는 아주 되게 건수서 natural fiber 되게 돼 plant animals 셰체 용구도 봐 plants and animals 지식의 중샤바 연구래 아니야 소자 셈제의 중샤바지 연구를 써 랍서 다데 plants 나올 때비나 plants 나올래야 natural fiber 디 가리네
nga ju sugar sevena plants nang ne cellulose zeshing nang lo la ya di ze diyor wa cellulose senkende ta zeshing ge ta khawayur se na nga ju chigo ta sokpa tige de ta cellulose ki tubsha yo ma se nga ju dingwen del dunta de le se ko le chaim ba se nang la ya se rik chik nga ju ge se ki tubje chik nga ju ge fiber chi thagren che che ane fiber nang la ya nga ju ge yawa chebi na soluble the insoluble fiber den de yung to chu na la ya shurkhen da chu na la mashurkhen ki fiber den de yung to water soluble fiber in water soluble se chu na dissolve chinger wa shurkhen ane insoluble fiber se do something which do not dissolve in water odi chirba ta dene cellulose the condition is heavy na cellulose is an insoluble fiber cellulose the insoluble fiber chire and di khawane cellulose the khawayur se na chising na yore so today in dong zishing nangi cellulose di pejotang betone ane anzola fiber chi rago so plant fiber di zobu gudi cellulose che ta soksha simche anzo pena pel la sokba dige di sive ina ta pel sena kharire seve ina it's an animal fiber right pel ding anzo gi wool the animal fiber imbati anzo ha khogyo bache ta imbe ine ya na animal fiber dige di ta pel ina da chekya ngajo ke thuzi dige ti na da dige di khari ki dubsha bachire seve na zovo protein ki dubsha bachire so de khem bacha nenga di chik ngajo ke zishing da soksha semjen dige di nan dige gi gyune ngajo le ya thagren chik rago orba plant fiber inada animal fiber inada ra zishing ne ra sha be thagren ta soksha semjen ne chongsha be ra sha be thagren din ni ki gyudi zishing ne chongsha be thagren di gyudi ngo di cellulose to che ta zobo cellulose generally cellulose shigro ya khashi lignin den de yungure ba kanda cellulose peche ba di cellulose ra thagren di geti ane chik soksha semjen ne chongsha be thagren di ta ngo to di gyuru di nga protein in nature ba an pena wool dige dia che keratin do che ba keratin is again ngajo similar with the keratin ba dige de so you sama protein in nature ba protein gi good protein ticker re so animal fibers are protein in nature plant fibers are cellulose in nature so nature the ngo ding ngajo chik dokshe the synthetic fiber na cv na that is synthetic fiber gi nature kharis synthetic fiber gi nature di ane protein ya mare cellulose ya mare ona khande do chire se na petrochemicals de le ya kiran sudi na sida de petrochemicals se shi khodwa ta petrochemicals sikdi petrochemicals la na khande chil lagyu me nganju gi ta chik gyatso teng ne da du se one ne da du ta nganju fossil fuel dige de ya ngajo that fossil fuels and the rigmenta mangbe yungura fossil fuel la ya dosol yungure tana shin num de yungure sewani ya ta dige ya temp kapsu mixe ge petroleum dige petroleum ya temp kapsu ani khachi gesna that's a crude oil legruwa ngajo ge ta ti khase gore crude oil di chik head chik hey yogo do chirwa numdi sewane tebe kapsu chik mangbo chik ze mangbo chik nyamdo de wa so that's a crude oil tadi ya tebe kapsu nganju khachi gesana tadi changma sogo chik process chi chego gro changma sogo gre and di nane ani ze rig mangbo chi yang aju yenje chego wa that's called 당아주 딜레야 distillation like what this petroleum the products the getting 아주 파 연체 체내로 봐 안디 연체 제브 값소 제 망부치 가지고 라고래 petroleum 네 가지고 제 망부치라고 and 제 되게 된 가지고 라 가지고 가르시그래 petrochemical 시그래 petroleum 네 종샤브 제 딜레야 petrochemical 시그래 아니 petrochemical rich 가지고 단다 fiber soil 페조치고 petrochemical petroleum di changma sobe kapsu numdi sewani ya thön shabege ane numdi ge dinga changma sobe kapsu ane je chik rago re je rik chik dige di je rik chik dile ya nga petrochemical sugre an petrochemical nane chik nga ge petrochemical chobo rik ni di olefin serwa and ana shinge ya nga ge aromatic cheje yungure compound dige dirwa dubze dige dirwa dubze petrochemical ge dubze rig ni de so chike olefin da tanda nga ge aromatic compound cheche so ni le ya cheche and olefin dige de
fiber soil, synthetic fiber soil, we use these petrochemicals, like for example olefins. Natural plant fibers are generally made of cellulose. What are that? So something this is. Yadelia Tandas Kebar the temple cups and Kans Tamade Sosuya, the Kebar the Yabuji, Gotsu Savajula Sosus Tivasonetigra, Penayachik. What are plant fibers generally made of? Ra and Dele Lane the Karesha plant. Made of artificial fiber, synthetic fiber, and to get the petrochemicals, they are made from petrochemicals, and also some of them are also made from fossil fuels such as coal. Makes petrochemical and Tamateling Kebar Dilea, Kebar Sultu, Pekaji Shayo, and Petigating the Nudelaya Paging a Titafi. Then a cotton chair, sibel chen, the linen, jute, silk, wool, the Tama Karsena, natural fiber chair. And artificial fiber Nanglolia, Tagiko Tungazu, Parchinalia, Beje Council Vegetonre, Dinalia, nylon chair, acrylic chair, spandex chair, polyester la sopa, digit sangma, peche. Tangazu Keba the Tabrta, natural fiber, the artificial fiber Nipalia, Keba Kartu Sechene. So Kebar. So cardo shubina ta kebar so di chik rangjung che chik mig dup shab chik che and keba shen cardo sevena chik organic molecule ki dup shab che chik inorganic molecule ki dup shab che right then and keba shen ba chik cardo sevena and tigeti ngajoge synthetic fiber du cha shavena tigeti petrochemical zerikchik minglaya dubzechik la petrochemical sugar. So synthetic fibers digedi migi soshava tharen digedi petrochemical ni dubshavchires dene chungshavachires ani natural fiber digedi nganzu tishin la cha shaveina cellulose ni dubshavchiche ani soksha semje pena chik nganzu ge ralu ya la sokwa digedi siveina an digedi nganzu ta chik protein ticker gi ngodo che so thagren gi ngodi ge di chik kebar thone ngogi thone kebar chik che an thamatele ya pezön gi thone kebar do chik nge gi shayu o dokcheshinen kebar dige di pa chik che kechbu che ta dene nge gi chik chik monomer the polymer inda ta de lang jo fiber dige di ta khare shubi na fiber these are the polymer fiber dige di polymer chik the polymer se du sambal ta khode shu chin da nge de dish ta ge shu ne ke me nge de ya kya so din ala partinal khars kya so si da de ya khode pe se bu yor monomer the polymer nyung chi da mang chi do chire monomer mangbu chi nyam do thu be na di polymer su gre pe na partinal si da de khar khosha many small molecules like the monomer se du sambal ta this sama individual si da dige de ri dige de ta dige de chang ma monomer re da single unit do chire unit do chire singular nala so the get the changma molecule chunju shitwa the changma the changma monomer sugarwa ta dige changma chik tübeina monomer dige di chain chik söbeina tü chene chain ringbu de söbeina ta the ne chik la ngaju polymer sugarwa one large molecule so panna sibeina monomer the polymer ni di sik dikina so kode bushta yore monomer singe di thagren di kharre sanang anjoge fiber di polymer shikre ta polymer di natural polymer yungruwa ya synthetic polymer be yungruwa khandar manda polymer di khari gi dubgyo chiresha monomer mangbo chigi penange example page shubi inada nge page shabi inada di do chirwa ngajoge cellulose do chila cha shabi ina cellulose chigla tagi delaya ya chesing tigedi plants tigedi plant fiber thagren reaching adu chesing ni rago orba tigedi chogo chesing ni rasha ve thagren the fiber that we obtain from plant are generally cellulose tigi shugi chung chesing ni rasha ve thagren tigegi gyudi tang adu cellulose shugurba that cellulose the kharig dusha gyure cellulose is it's a kind of cellulose ta mangbo chinyam do tu chineng ajugi cellulose the polymer do chilang wen jina
cellulose the polymer non simbe ina cellulose the khari ki cellulose have polymer the khari ki dubyola na ani ngonso glucose mangbo chi ki nyam do thuni so sha bachirwa so glucose molecule mangbo chik pena ngonso glucose molecule chik dirwa ni sum shi nga tu du get the mangbo chik tube thone and we get the cellulose. So cellulose, you may think of cellulose as a polymer, and within that polymer we have monomers of glucose. Glucose ke monomer mangbo yungurwa. So glucose digi cellulose le chashi chungarwa. Pena nganzo khangba dochi le cha shawe na khangba di tsikpa mangbo saba mangbo chigi tsikni soy shabchirwa. Saba dige di monomer ina ani khangza tsik chine tamadele ya molecule chambo chik dup that molecule chambo di nganzo khangba di chasanshila ngwenze be na khangba di nganzo polymer dochi le cha shagirwa. So monomer the polymer chechine dukshe. 당연히 단데 디 젤이야 다디 nganzo fiber 사브체 fabric 사브체 아니 fiber types of fiber 디야 사브체 다디 젤이야 fiber rich mixing nganzo 단다린데 natural fiber rich인다 natural fiber 나네 nganzo 니 콜이야 장기 안디 natural fiber 나네 당부디 nganzo cotton che 니부디 nganzo jute. So we're going to talk something about cotton and jute. As you can see in the picture, that's a cotton field. Shinga jiche and shinga di naluliya and symbol mangbu tabdwa tatene de duginda tadanga what are the necessary things that has to be kept in mind while producing a cotton. So nganzu cotton symbol chik chishin chipa chik tabga chimbaliya kel chedweni khare khare gogo changugure dichik tange mangbu ke time deleya khachigyo Sadudi condition it should have a warm climate. Tabu mevache, tamu mevache, and Sadunyumbo which concrete Penadelia temperature the 18 degrees 30 degrees Celsius dinige part of which layer. So Sadunyumbo chukure shui and the Niva Delia Nimayahusha gugure Chava Mangbushurich Papsa Sajashin Bena, Dele Yangazu Sibel Taptugmare, Getugumare. So Chikkale saja kamsa dwale yang jo sibel dikigre the condition should be dry, the area should be dry, the ditch gugre cotton plant cannot be cultivated in a heavy rainfall area. Sumba delaya chagin chik black soil on sana pati gugres. Black soil is favorable for the cultivation of cotton plant. So this sumba chagin sumchimash time and digedi abusida sadio khandich gogutu and chik namshi khandich gogutu and tana shingi sari khandich gogutus. So it's favorable for the black soil is favorable for cotton plant and the partina sivena zambli na sivena ta the lumba kawa le yang azuge ne sibel di kigitu rwa tachik North America, South America, Europe ka chik che ane dene Africa che rwa and dene chik Southeast Asia ta Middle East ta dige ta jagal mixe gi jaga na la cotton mangbu shuji sibel di mangbu shuji ke di rwa mixe gi ta ngai phajo su del tebe na jaga nang gi that's cotton ngajoge khawali ki gi medi de ki dwa de ki dila de it's in the central part of India, somewhere southern part of Lojo laya deshiche and western part of India laya deshiche rwan thana shingi central shuche di ki delia o de tas jaga gi sagu kha pena Maharashtra sokpa Andhra Pradesh ta ni nganju Gujarat yin dwala di dwala ya nganju gi Karnataka teshik sagu dwala ya nganju sibel di tab gidwa o jaga na la ya ngade kha di diwale ya nganju gi ani sibel di ki gres shuche. So sibel ko ya the date of che ke shu di sibel the cotton plant the cultivate chevale ya what are the conditions required. So these are the few conditions required. Now the second picture, as you can see in the picture, that's a cotton ball. Cotton ball cotton ball chik mean de dwa khake de dwa cotton ball chik khake desha open the fruit is open. The fruit of a cotton plant is called cotton balls, and cotton ball dinalolia khake de yoidu and khanatoya khatsum devadinde durwa niga du rig niga de kandamatang e de shwedi fruit of a cotton plant is called cotton ball. This shwei
shingde de le ya nga cotton ball sigirwa civil ki shingde de le ya cotton ball che shugre ta de le ya ta nga ki shingde de ma cotton nga ta cotton dige de civil dige de tondo dige ta kha khebe che cotton ball dige de shingde de kha khebe che di nangi ta civil dige de ma thön che and thön sa bujula nga chu dugurwa dige to che ne ani nga kha chi gilana di nangla civil dige nanglo le ya ta de cha le ya khari yor se na civil na le ya cotton plus ani seed ta swing de nyam to de de ro cotton the symbol ta ani symbol nang gi swing ni shur wa ding de de du sambal ta ding yewa che gu gru wa symbol ta swing di yewa che gu gru wa ani yewa che gi gulam de lang zo ta ginning sig ro the process of separating cotton seeds from cotton that is called ginning so ginning le chik di chik ngodo che yo ginning gi chik di gi thonda de khem che it is a process of separating cotton seeds from cotton dichik che tati yewa contest che ga swa soyon de da ding yewa contest sibil ni de sibil nang ki soyon da sibil ni de yewa contest che ga se do ani yewa che ya de tablam da masuna ya ni de so manually yungure kondong e dingwe de parchi dongdo adi nalolia manually yungure antana shingi de ya yungure machine de nga zu tuje de peju ta yungure an gang ge part de part chik sur de chik to de shingi so sha wachi ta di ajang gi ning ba de de ge ta nga zu me ge so so ge tuje de ka bre peju ta chine da ge gashi kha chi ge ya gyukshe ge so ba de ge che chine da nang ha mo ne ta je nga zu de ge gining di yewa che ge gyure mangbo chi gi thone ta drup sha yungure ani tuje recommend wa ta tensa tuzu de le ya ta sole gi thone che ta zugdun che sha be gi tuje mangbo chi gi ta pesar chen de mangbo chi yungo re so ta chimbo to wala ani lega gi nuba ya shuk che thöngo re ngoma do wa chi na che gi ta cheri di ta sam gi ya ge chi me do ani che tuje de ge de mi gi so sha ba de ge de tab de bu shi bu chi ani che ge de ge nuba chembo thöngo yo mar te ine khanda 제가 젤레기 ngoboti chik ba do chire deleya whether it's a traditional or modern right 즉 수준기 제당데 이내에 야나에 즉 댕두기 제당데 이내에 다 젤레기 ngoboti chik bare ngoboti 가르세나 deleya 심벨 난기 수연이디 다 수도 예버체야 가가서야 되래 and the gyulamdela ginningsa right so understand ginning and then 다 deleya ngegi parnivat nasdida the traditional method the na gyaga na imbe na chigdon gegya jastwa chilerwa and then degi gyurim den da ginning ro ngoma ne ta dinga zo chigdi tande chala nga zo jang shabre te ine ya ta di ginning di khaga yewache di ngoma ne cha chig gyaga rang je ma tho mu ge ta tujo kaps to wala ya de ta sibil di yewache de go re parna sibi na dokshe tene ha ta ni bodi tugi inda even the jute in the jute that jute yeah jute sing it jute ki fiber jute ki thagren di ya chik natural fiber che that taring also chaya the cotton di ya natural fiber che cotton is a natural fiber and similarly jute is also a natural fiber we are not discussing about synthetic fiber at the moment that is and the second one is the jute fiber and jute as per the jute fiber the zishing chigi ta jute singe zishing chigi mingwa jute sena ta zishing dene yang anjo ge thagrin ri chi rago ba dile ya jute fiber sigwa ta zishing de kole ya testing anjo kembe ina jute ti kya ka mangbo chigla tab de go ro mix ge ta jaga nan ta shebji jaga ta bangladesh de ge ta they are the leading producer of jute 편충부 shibachik zamli nala 편체셔 로치다 보체셔 로치다 주디 tabken디 당 아주 dik cultivate 칭켄 중으로와 어디 지싱이야 tabken디다 디 아주 야가다 방글라데시 용그레 김제 개가 야 방글라데시 so 야가나 세베이나 아니 주디게디야 카와초라 카와 사구 고앙아데 카와레야 주디다 부두 세베이나 직 슈크체슈지 웨스트 벵갈 chen then bihar dire leading producers ngade ni dire 슈크체슈 tabnyedi Bormang Cheshire which Konzuni Tabgore, West Bengal and Bihar, and then Assam Chola Tabgure, or Dukshe, Orissa, the Valaya Kachile Yunkore, Kanda, Satanal Sibina, Kinazo Tondir. That in a Jude this Sitarwa, Jude in Alaya, Partangodi, Tang a Jude the Partnal to Tang a Wadela Yigichi and Tier and Peje, the Tab de Chagr Samgido. That jute, how do we obtain jute fiber?
Thagren jute singe jute ki thagren ding anjul khandis ragre. Of course, it is obtained from a jute plant, but how do we obtain it? These are the four processes. In a simple way, we can define it in this way. In the first process, plants are cut to the ground and tied into bundles. And chik jute singe de ta chik ngajoge dawa tukting dinde do chik ngajoge ta ko shagrwa tondo dia ke chedan di je la kunjo ani thagrwa di ita di chinda khazurta August October di wachira chinda geba guba de wachila ya thukpa dumba geba di de wachila ne di trachne konjoge tanda depart thangput na sibi na thasabe jule ya ani chakwa sochene ani konjo sagan shagdwa plants are cut to the ground and tied into bundles then niba di sida niba di nala kharchi gidu sena ta di niba di la ratings process la ratings edu sambala ta kanda jute fiber jute ki plant dige dinga jo chik chakwa sochene after tying them in bundles then they are kept immersed in water for few weeks and the sole reason is to this process allows the jute plant to rot. And jute fiber there once we are done with this process, retting of jute, the process is called retting of jute. Once this thing is done, after a few weeks, we take them out in the third process. As you can see in the picture, we remove the fiber from the bark of the plant. Sishing dine ani nganjogi fiber dichu manually to dwada ding e part in the machine ki chesha but ding e thong majum, but this thing is done manually. Normally rwa midige ani jute fiber digeti dab chenerwa. The rules have jugla. It's very easy to take out the fiber from the plant. So check chukani ya sudwa desne and pa dab chene and then the nangi fiber digeti lakbe gi chu ko chene khanda and thama process that shibadil sivi na at the end we remove the fiber from the bark and digeti pa kam chigdwa and digeti pa sudala kitching and sudrege digeti pejo tam betone ani rejarix digeti sugruwa o dukshes da dine chala mangbuching jur ki soisha baden yungurwa pena pegula sok padigeti pena yang azuge tsagu so digeti tena azuge saklirwa injinalia so tsagu digeti ya cheke azu jur ki soisha ba thakpa dine yungure tha dinde jur ki soisha ba ani pegu ki soisha ba dinde yungure ngazu nangla thayo la sok pada dinde mangbuchi ya jut ki soisha ba dinde chala mangbuchi yungure so jute fiber rakta dinge tagi par kondu par chitne banashin gyurim dige dirwa and dina tangbos pa thachene ani chakwa so and then chuna la pa sha dunda khaje shringalam sha chaya dilayang anju gyurim dilay rating sigwa and the sha kodon de khalsena ani di chishing the yahu rule chue shedure and rules have ju la dunda khashe chula ani chu lenchen ani di dinangi that rules have ju la ta dinangi fiber di tya pe le la bu yuren fiber di tya sabe ju la ani konjo kamchinen sural pa kitwedi the gyurim shidi che ta dene di joshi je gi da dinda 3 steps even to make a fabric tang fabric khande sugres tada kansong tande padu tande ke she shav di fiber rang kan ke she ni rwa ta fiber rabre fiber ding onju ra chav jula pena cotton fiber in a cotton fiber ra chav re jute fiber ra chav re ta ding ra chav jula ta kha fiber rigs ta dingi la dingi main be ge fiber rig mangbu jungur ba natural jungur artificial ya yung si re khanta once we have obtained the fiber we make them into yarns 다디게 바 주리 갸친 티다 갸친에 아니 간저기 쿠발라 파르 소로치라 교치네 아니 간저 양나나 분다 분도로치라 파 규르그와 디 양디 포조 당기르완 소라라 파 친친은 소라디게기 양디게디 같이 그랬으나 they make use of the yarns in making a fabric and resha 수그와 so 규림디 딘데 도치레 당베디 fiber Zishing inada, soksha semje inada, digegi fiber rasha di yan la gyur, yan di ani fabric la gyur ya. So gyurim digedi sum di dinde do che, deji kengwa che. Tanga zo yan pundo digedi khande soyetsina, tivadi. How can we make yarns? Odade this injidi kenza do stisha. How can we making yarns do stisha? How can we make yarns re? Ta di na la ya yan khande soyga asena. Lelab stare we do spinning na spinning chechinerwa so spinning se na kharire lediya spinning se di fiber di yarn like gyurya chikre gyurim do chire so process of transforming gyurwa
khari gyurgure sena nganjugi fiber rashavadi yamna gyurgure. That process is called spinning. Kodeuche that nivateliya. Tati fiber the yamna ya gyurya ya tuje khadeche pejo tanga sedo we can do it manually. As you can see in the picture, the first one is hand spindle. The second one is the spinning wheel. Normally, in the third picture, you have a spinning machine. We use big machines to spin and convert the fiber into yarn. So these are the three ways with which we can convert or with which we can transform the fiber into yarn. The first two are the traditional manual way of dealing the process, and the last one, the third one, is the more of a machine parts. Dukshe. Dichela, panganzoge yarn dirat sabrada. Fiber yarn the good sabre, and that thing is done with the help of process called spinning. Spinning gi gulam thone ni nganjole ya ta pundo dirat sabche. Ta pundo dinganjo kharila peju chigre sana. Now we use it in making a fabric. So nganjo fabric soyachedu ta yarn di peju chigre pundo di. Ta Tivatang how can we make fabrics from yarns? Pundo dene nganjogi ani reja di khande sugre sena. There are two ways, there are two processes, and these two processes are weaving and knitting. In the first picture, part thangbod na sevi na nganjo de tadi den thag dwa ngoma nganjo tadi pebe luso na yungurba tadi den thayal so bodige de ta den thaya dige na ya tanda di par na ya ani amla mangbochi ge den thaya di chang ma kharre sena. We weave the carpet. Nganjo den dige di weave chigor ta dela weaving la sikdi. Ta weaving ki kodyon khare deniwa tibaniwa chagrwa. What is a weaving? Weaving say de nganjo fabric chisoya, reja chisoya. Ta de bena nganjo ta de den fabric chigro reja chisogo or ta den lane. Ta di den de soya la ta nganjo ge fabric ta mixe ge pal yung Fibre ya kha chik shemba ta tensan tu zo de la ya chik pundo rik shemba acrylic da chik polyester la sok pa mangbo chik pheju ta yung go ba. So khanda manda nganjo ge we make a fabric yang na or cloth yang na reja chi ba. By process of khare dina kharchigo sena yarn dige di arrange che right angle set la right angle set du kyangirwa 90-degree angle chikala chik part horizontally chimbe na chik vertically o duk session ani tharen dige de pensu chik nganjo ge dik betone ani nganjo ge khare soyugre sena tanda yana reja soyugre yana kachik nganjo tholo soy sopa dige di tadi gyurimdele ya nganjo weaving segre wa. So weaving say it's nothing but the process of making a fabric out of yarn, and in this process these yarns are arranged the yarns are arranged at right angle to each other. So duk session ngajogi ani reja di sogorche ta nibudi fabric soya ya nibudi knitting nang la ya ngajo single yarn chick yarn chik reta thagin wala weaving nangdola we use different sets of yarn sets se du tha yarn rigmenta wa ni dende ta phege na ni pheju tangire wa ten tha la sok pata tholo soel sok pa dige de kapsunga jo weaving chebe kapsu we use two different sets of yarn, but in a knitting we use single set of yarn, and di kapsunga jo ta interlock che chene chik phenju ta cheda ro shap chene ne nga jo ge tholo da pena nga jo nang do kim do wala ya ta nguma do amla choge ne dende ge nga jo ge sweater dige de la la sok pa dige de yungo re thon yure an dige sweater cham mai ba ji the ngajogi khönche rik shemba choya shamola sokata mangbuchi ngajo sogo re de changma knitting re haya dirwa. So haya di knitting che ta dige di knitting che la ya ngajogi chik soda chemba na chimbe na they use machines chik tuje rik din de pheju chigo re nang twale ya ngajogi khap dige de pheju chigdwa needles dige di knitting needles o dige di che ta tene taringi jushi di doks rupai kodebu shubi na tarin dang la yang anzu geta joshi kha dige dirda fiber gi kodyon kharre fabric gi kodyon kharre fiber the fabric ni dipala ya kheba khariyo me chik che fiber ne fabric chungsha bachirwa antene fiber la rik yoda me rwa ani fiber la rik chobang anzu gi ni la pha yeswa natural the synthetic chechine and the natural fiber la ya passer ka to be na chishing ne chungsha bada social semje ne chungsha ba chik chungswa and sim tarin de ngaju ge lobsen din na la synthetic fiber ti mare synthetic fiber de peje ngaju ge zere dumba na lo yungure
fiber synthetic fiber kala shukche ge shigire ne zero tube na la synthetic fiber kala ya dishe ke khan yo mare nganzu gi tharin kar che na synthetic fiber kala ya kechushu chi. What is the nature of synthetic fiber? Of course, it is made by humans, but what is the nature of synthetic fiber? Synthetic fiber ki gyuru which khari rerwa, and this so which ngazo khari jangbe insena. Synthetic fiber is made from petrochemicals. Dichiche, and it is made by inorganic molecules. So this signi the symbol sharuchi synthetic fiber ki kola, and sumba dela pekashi shavi. The some examples of synthetic fibers like acrylic. Nylon, polyester, spandex, dige di samang ajo synthetic fiber re. So this sumdi ajo synthetic fiber kola this sumdi kina ajo enjimiji samsharo chi. Ta mixe ki ajo lobsen di nala natural fiber rang kola chimpre and natural fiber nane kya ajo ki chobni di cotton che and jute dini kol chebini. Ani kebar dige di che and cotton the jute ni chavjula fiber fabric la ya gyurim di. Gyubek gyurtang khandes gyurgures nganzo fiber di yan la gyur thangbo fiber di yan la gyurya di tadi thama di che nganzo fiber di yan la gyurya di la nganzo gyurin di la kharsa fiber di yan la gyurin di la spinning sarwa de che ta niwa de la nganzo la rasha ve yan di fabric la gyurgurwa di gyurimni ki tone yangna weaving chigire yangna knitting chigires di gyurimni ki tone and the spinning da weaving knitting dige di ma dishes kya ye that so dige dire and jachon chig yago chi naro chi tarin dela zero tube ge lobzen chig chazan chi tube yin lel house tare lobzen di fiber to fabric sa and dina la so nga zo thari khari khari chaime di de se ye and dige de yangya chi kyan zo jachon chi 안 트와요베 나게 줄랭야 초치 토지나